Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Myntri ka sarkar jala wakmi ke Tnat Pule Puthi balak men rembui hak step apolai trek nai lur arajar arpusan ula phak tin man Khot Īakren Nonghikai school ad hoc Kiba penlong ke Ïakhih Madan Malki hak por arbj no sngi lingba commissioner and secretary ke Tnat Pule Puthi Kumar Myntri Kakum gejingat hu jong vice president ka Federation of All School Teachers of Meghalaya uba Sanbon Jungai kaseng kan syem yakarai on ladap ke Īakren lakan penkut no ni kandang beteng ya ke Ïakhih Naduk menden janmit hi nakaliang i commissioner secretary jong ke education isa BJ Myntri ila phone yangi ba insa wan mi mentam step ti ondai lawan mi hang ni Hamadan ti kakam ke baningkong ke ba ile kalong i laya penbej bat education minister bang ini kendu i shibit hakapor arbj no paisi basket dia ti kemut karai ke bakhadu lani ke mandangsa kemut ke sesyong shibit ini bakhat ki Kiba in ke ke banakaliang ke education department kumi minister le si idan ai bankular nani ke nakaliang jungi ke bang pensothu ini ke kemut ini rai de shibit andai ke bang isothu bat yang Ïakhih hidu bat commissioner secretary ni kwa ru ba chief minister badan burom jangi un shimkhia kan ka kam ko jangi amar ha ka bakut di komu kri jong ka state komu la dau shimkhia le sing nge ba kan ka jangi jangi kan kut kloi kumbang la jule hi kisnam ge balata kalong be ka de pandai be in black and white kam chulong ban chi yakut kum tu ha ka Ïakhih di namar takadau di kwa ba minister concern hadu chief minister komut ba ke ba kitmu ban le komut kan wan be daga jingko nang ba ngila ban kan i she pinong hikai ya ke ga jingkular ke jong tin rei tang daga kien komut ba nakaliang jeni nam lak komut ba ngila syai kan sadan ga review meeting di komut din sa shimrai ba ki sing jam ki bang nang le ingin saya penbek ya kata ni Pak Ïakhih peramani ingin saya penbek manu banlek manu banlek dalek manu manur komat kasur kare kaju kamdan kaju Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da kaju shi kaju ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang syaka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.